Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Sit Samatramapan Leiba Telangana Vidhan Sabha Mikhalgi Bot Hayeng Thadana Mapungphana Sem Sare Mikhala Sida Mirep Lisingani Chani Marputarana Lamba Tengnagani Rashtrapati Draupadi Murmuna Integration of Yoga in School Education System Manifesting the Thought Haibazati Mipam Ngasi Maharashtra gi Lonavlada Haudoklagani Uttarakhand gi Silkayara Tanilda Numitara Tarini Chupna Thorokpa Yadana Leiruba Sinmi Nipumatoi Ngarang Asoi Angam Yauduna Kanbangam Kibada Pradhan Mantri na Nungaiba Phongdokre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na appointment letter lising Yankai Mato Hena Hayeng video conferencing ki kuthangda yentoklagani Telangana Vidhan Sabha Mikhalgi Bot Hayeng Thadanaba Mapungphana Sem Sare Vidhan Sabha Sit Samatramapan gi Bot Hayeng Ayuk Pung 6 tagi Thadanaba Hauraga Numidang Wairam Pung 6 phawa Thadanagani Mikhala Sida voter koti ahum lakun 6 lomna mirep lisingani chani marputara gi maraibak lepkani Mikhala Sigi damak polling station lising kuntra manga hangtokani Chief Electoral Officer Vikas Raj Nahai Sesul Thaurangoina Rajya Sida CRPC ki dhara chamani phumari gi makhada athingba thamkre amadi Mikhala Sida security personnel lak ani lising yankai rom sizinagani Mikhal Santi oina amasung niyom chumna pangthoknaba Telangana State Special Police ki company yankai amasung Central Force ki company sahum humbutra mangarom su mathau tawgani Akaswani Paumina Hai voter lak tara henbana Mikhala Sida ahanboina vote thadanagani Election Commission Model Polling Station Nupi Khaktan amasung Dibyang Singh na mathok tawgadaba polling station gi masingsu hengat halle Amaromda Mikhal gi mangoina na Rajya Sidagi yu shelamadi mamal atangba polum kaya phagale hari Phagala polam sing asigi mamal lupa koti satret kunthataret hengani hari masigi manungda seloina lupa koti chahum ama hena yauri Madhya Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi bot masing mathang thagi ahumda thinaba sem saba loire Rajya siga loinana Chhattisgarh Rajasthan Telangana amasung Mizoram gisu Vidhan Sabha Mikhal gi bot masing thigani Kuki Jogi Civil Society Organization sing sinduna ngasi Churachandpur jilada rally ama chatli Aikhogi Churachandpur Paumi Francis Songate na hai rally asi jila asigi public ground dagi hoki tongan mafam sing phauduna chatlaba matungda miyam gi oiba mifam amasu pangthokani tungda Deputy Commissioner da memorandum amasu pisingani hairi Ngamkhai Sahar More dadi rally asi satpagi ayaba pidabadagi satkhitre hairi Aikhogi More Paumi Laisangthem Brojendro na hai rally asi satnaba sem sakhibani adubu DC gi ayaba yaudabadagi rally asi satkidabani Aikhogi Kangpokpi Paumi Vegunai Singsit na hai jila asigi Nute Kelhang Ima Market gi DC Complex Power Rally chatnaba sem sare Amaromda Kuki Jogi Civil Society Organization singna mafam kayada ngasi rally chatkani hairiba adu mari lainaba district administration singi ayaba yaudana chatpa yaroi haina Rajya gi police na hari Masiga mari lainana pamdaba thodok sing thorokpa thingnaba darkar leba thabak sing lakhatnaba mari lainaba jila singi SP singda khangan khrabani National Program for Control Blindness and Visual Impairment National Health Mission amasung Directorate of Health Services sinduna ngasi Manipur State Eye Bank sangaragani Thoramasi Lamphel da laiba State Ophthalmic Sale da pangthokani Thoramasi da Haksel Mantri Dr. Sapam Ranjan amasung Haksel gi makok thongba official sing saruk yagani Thoramasi gi sarukam oina eye donation card chu yenthokani Remote sensing and GIS and each application in the contemporary world haibasida Imphal gi Modern College da Rajya Sarkar gi Department of University and Higher Education sinduna thorum ama pangthokli thorumasi ngasidagi horoga numit 10 ichupna pangthok chathagani Security Force amasung Forest Department gi apunba kangbu amana Kamjong jila gi Itham Tangkul village da tharamba popi pambi sing ngarang yanthatuna manghan khre hairi Assam Rifles ki Cherula manahai Tampak amasung Chingi jila singi tongan ba Club amasung Maira Paibi sing unaduna Rajya State Santi Hanjilhana ba wafam kaya su khanaki Imphal da laiba Tangkul Students Union gi mihut singda ngarang Security Force ki maikai degi sana khonabagi polam sing amadi medical kit mateng pangkhre tengbang pibagi thabak asi Kendra Sarkar gi Khelo India gi makhada paikhatpani Amaromda Churachandpur gi jila gi ngamkhai da laiba Khul Konpuida friendly volleyball match amasu sana khre hairi Sayasigi September da Amrit Briksha Andolan gi saruk amu oina Assam da uchara sing thabada Guinness Book of World Record ta chankre Guinness Book of World Record na Rajya asina
वर्ल्ड रेकॉर्ड थुगाइदुना उ चारा थाबगीदमक सर्टिफिकेट मापन पिरगनी पाउ खरना हाई सर्टिफिकेट असी असम सरकार दा ngasi गुवाहाटी की श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र दा पांगथोकपा सर्टिफिकेट सेरेमनी अमदा खुसिनगनी नागालैंड की हॉर्नबिल फेस्टिवल डिसेंबर अमदा पांगथोकलगनी फेस्टिवल असी असम का पार्टनर ओइदुना पांगथोकनी हाइना मुख्यमंत्री ने फ्यूरियोना अरांग लाउथोखरे मुख्यमंत्री ने हाई नागालैंड सरकारना असम दगी फजरब संस्कृति की थौरम सिंह अमसुंग इसै नोमाई लमद ममिंग लेरब मियोय सिंह फेस्टिवल अस्त सरुक याबा लाकनी हाबगी थाजब लई ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम मैनिफेस्टिंग द थॉट हाइबा जाति की मिफम ngasi महाराष्ट्र की पुणे मनाक्ता लेबा लोनाबालादा हौदोकलगनी राष्ट्रपति नुमित मरीनी की खोंगचत ngasi महाराष्ट्र दा थुंगलगदनी राष्ट्रपति न ngasi निमिदांग खदाक वाशल लेबा नेशनल डिफेंस एकेडमी दा निमिदांग की चाकलेन चागनी मफम असिमक्ता दा हयेंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ना सामनी फुमंगा सुबा नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट पीरियड की थौरम हन्न यिंगसिनगनी मंगा सुबह बटालियन की बिल्डिंग अमसु सानबा जत्रासु हुनगनी इराय निमित्त पुणेदा लेबा आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज दा प्रेसिडेंट्स कलर्स पीगनी राष्ट्रपति ने नागपुर की राष्ट्रसान तुकाजोदी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी की सामतरामाथोई सुबा कॉन्वोकेशन डे की थौरमदसु सरुक यागनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपॉइंटमेंट लेटर लिसिंग यांखै माथोई हेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा हयेंग यंथोकलगनी रोजगार मेला असिग मरी लेना प्रधानमंत्री नौना थबक खलबसिंगदा वांगांगनी रोजगार मेला असि लेबाग असि की तोंगान तोंगान मफम 53 पांगथोकनी थौरांग असि केंद्र राज्य सरकार मसुंग यूनियन टेरिटरी सिंगी तोंगान तोंगान विभाग सिंगी मतेंग लोनना पाइखतपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थबक पीबगी चांग हेंगलहलगनी हाइना थाजब फोंदोखिबा वाफम अदु थबक तो ओंथोकपगी खोंगथांग अमु ओइना रोजगार मेला असि पांगथोकपनी उत्तराखंड की सिलकया टनेल दा नुमित 13 चुपना थोरकप यादना लेरोबा सिनमी 94 ngarang asoyangam yaudona kanba ngamkre sinmi sing adugi imung manung singna mi kanbagi thabak toriba miyoi sing rajya amasung kendra sarkar ga mari lenaba official khudingmak pu thagat phongdokre sinmi sing aduda Uttarakhand Jharkhand Uttar Pradesh Odisha Bihar Nongchu Bengal Assam amasung Himachal Pradesh dagini मकोई 94 हौकिबा था सिगी 12 तनेल अदु निंखाइरकपदगी थोरकप यादना लेरखिबनी मकोई नंगरांग तनेल अदुदगी हेक थोरकपगा चिनलया सिदोक लेबा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा पुदुना मकोईबु हकचांगी फिबम यंगसिनकी थौदोक थोकफमदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमसुंग केंद्र की राज्य मंत्री जनरल VK सिंह ना नुमित कयानी चुमना थौदोक थोकफमदा लेदुना मी कनबगी थबक चथरिबा अदु हकथेंगना यंगसिनकी सिनमी 94 असोयंगाम याउदुना कनबंगम किबा अदुदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थागत फोंदोकरे सोशल मीडिया दा थागत वारोल अमदा प्रधानमंत्री ना हाय मियामी थौजालदगी मी कनबगी थबक तौरिबा मियोइसिंगना कन्न होनबदगी मकोई 94 असोयंगाम याउदुना कनबंगम किबनी मिशन असि माय पांगना होनबदा मतेंग पांगिबा खुदमक पुसु प्रधानमंत्री ना थागत फोंदोकखी गुवाहाटी की बर्षापरा क्रिकेट स्टेडियम दंगारंग सानकिबा अहुमसुबा T20 इंटरनेशनल मैच अमदा ऑस्ट्रेलिया भारत पु विकेट मंगादा माइथिबा पिखरे हाना बैटिंग तौकिबा भारत विकेट अहुम तुरगा रन 219 लौकी मदुगी पाखुमदा ऑस्ट्रेलिया अपीब ओवर कुंदा विकेट मंगा तुरगा रन 215 लौकी मैच मंगा की सीरीज असि हौजिक भारत अनी अमदा मांगजिल थादुना चली मथंगी मैच लागिबा इराय निमित्ता रायपुर सानगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुक सीट 138 लेबा तेलंगाना विधानसभा मिखल की भोट हयेंग थादनबा मपुंग फाना सेम साबा लोइरे मिखल असिदा मिरेप 2,240 लंबा थेंगगनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना इंटीग्रेशन ऑफ योगा इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम मैनिफेस्टिंग द थॉट हाइबा जाति की मिफम ngasi महाराष्ट्र की लोनावालादा हौदोकलगनी उत्तराखंड की सिलकया टनेल दा नुमित 13 चुपना थोरक यादना लेरुबा सिनमी 94 ngarang asoi angam yaudana kanbangam kibaga प्रधानमंत्री ने नुंगाइबा फोंदोकरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अपॉइंटमेंट लेटर 19 हेना हयेंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कुथांगदा यंथोकलगनी पाउ लोइजरे।